Syakam orang ba ubala saupo senam kerta namar ba ulai poika bat ke kena kebakat wai senam kerta habihar. Uwai orang ba ubala dan hadu saupo senam kerta ulah syakam bat syak pengat harpo kenton ain jang ke protection of children from sexual offense Pokso Act. Namar ulai poika bat ke wai kena ke badang kat wai senam kerta Hasiwan District ke Bihar. Ya tu kipulet ya ubala syak keno latip kerteng kum Mahendra Pandey hak baya day bat kane u Superintendent of Police Kasiwan u Sailes Kumar Sinha ulaong ubala syak keno Mahendra Kumar ula syak kem hapo kepok soak kena pat lapa eksamen halor kejing kot jing kya jongka ban laong ru ba kejing toket kadang ya cek kakmi jong kane kena kalau kena ba ubala syak kena Mahendra Pandey ula penbor ban yato bat ke kun jongka namar makam la siu ya kata karam Henry nakaliang Mahendra Pandey ula kentai ya kijing kena bat ula ong ba kadai kijing pen apsrip kakmi jong kane ke kena ban yok kejit ya kepisa na bat susu ula ong ru ngalaya tho da kijing menjur ke kena bat kakmi jongka menta kakmi jongka kala berngam yanga kala sedang mendawa pisah kam samdon kenu kejing sim bat ya ai pisah hapdeng jongi ngalasya pen apsrip bat ki kattu katne ki tenat pathai kubor ki lapen sepriang ya ki kubor ki bathok ulaong kane ke kena ka Sandhya Kumar kala ong baka kmi jongka kala keno bakla ya Mahendra Pandey ong sisuru babaro arngut kilai tho da kejing menjur kejong kakmi kwa ru manisong ban salang kamen shwa kakmi jongka kala lelut yaki mentapat kala pen apsrip yaki baro arngut hadin balayo ya kejing ujor naka kemi jongkani kena kipulit kila pengat da kemurkot duma hamariwa police station patlakem ya ubala syak keno hakapok soak tangkene khubor blesubun